Abanlarda. Kolbanın turaları tağılıklarından kolbanı olurdu. Ütükeğinin kündü sosyal sitinden görüntüler. Bugün ügeske kubuluy büteniye bıha Filipin'in sağlığı. Bu nürbağa bir ülke bugün aygıtuğundan bugün nürboluğun bağlığa Алексей Михайлович Накентьев, Саха Республикатын Доробия Харстабылын министрин бастығы Холбяч Алексей Мойсович Яковлев, онна нюрбатаға кейін балыға таларнай Браха Наталья Николаевна Павлова, хеге ыйтыларга тегер бүгін қорый доқтара, onun күнді көрәчілер бәғіт ыйтыларга тын сақалын тұчылы берек қытын сөп, ыйты қайтақ келбітеттен көрін әппет барыға. Onun ötün ügüsel bağı iti kileri bolu diyen sabahların var. Onun iti bütün körbekке kalırlar diye takıtına 4 plaşatkattan taksar bud bugünden ikisten katılan iti kıtın söp. Bir operator buton onu barıdın uçottan iti kıtıra. Ütükehinden күнді bu efir kıttılaktыra. Ondan Alexey Mikhailovich bu balığını tuğunan tüyünü balığını körәçilерге bilginlererke mahalıslar. Türkiye'nin kündü bir duydulatların tüm balığına barıyanlar Ustuk olkunan barattan kontrolü tutan olur robot. Bugünkü gün turgundan 206 hette bu laboratoryadan bir getirilip analizta verihatta bud. Ol hitten ambulatorna ota jetiger 212 entener. Ol higer 15 ogo. Onna bu staционарный olata balığa hatan bir kötki entener hatar. Nehelekterinden onna paselilimeter bollaklıkna hamay elbaq ambulatorna Jeti hıdenten hatar ki bakoratıgar 100 100 onda 11 ki bu staционарга hatar. Antonovkaga 105 ki jetgeren tener, ağız ki staционарга hatar. Jigindaga 4 ki jetgeren tener, Yurbaçanga ağız ki jetiger onda 1 ki staционарга, Hülaga 1 ki var jetgeren tener. Onda Televuskaga 1 ki ambulatornen tener. Atın hıga bir maktaga 5 ki жетігерен тәдер, оны әттікі бұл стационарына әмтәңі бар. Келіп бітігер бір кейі жетігер, чықалапқа бір кейі бар болы положительный анализда, қыдың жетерім тәнер. Күнбәдағы ағыз кейі жетерім тәнер, оны бір кейі стационарға әмтәнер. Бұл қаңалас тәхелегер 2 кейі стационарға әмтәнер. Марга 3 кейі жетігер, 12 кейі балығаға, чаппандағы 1 кейі жетігер. Малыкайга bu bugün bilinne bir ki bu положительный анализтах болла, кене болла жетигер эмтенер, хатыга болла bir ki жетигер. Ondan barıta жетигер ambulatornay 213 ki emtener, ondan 32 ki bu ki staционарга. Ondan bu bilgi kendiki bir emeğe tüet staционары отделение настывыт. Колабора bu oğu tüberküloz sanatoriya var. Ondan provizorna terapiya отделение tıgar. Ondan bu invalid oğulları çürüge tüheret kiyine miyahan turabut. Ondan bu daliyçevane diye. Bu emtenen baran üçüye bu ülke ıri haftar bütün köhöremmi çapandağa. On koy kanahan turabut. Barata kolban bu staционардарга hep 16'ta ıri hap var. Olu higer 32 laboratuvarda bir getirildi. Onunla çördün tüet bu laboratuvarda tuga kelenlik, hatta patvirdaydığında kelenlik. O kurduk bu tüberküloz kimya oğu sanatoriyaga ahalıvıta infeksiyonlarga hüdbebeski var. İkis bu terapevtik отделениега ahalıvıta отделениега hüdbağıski var. Onunla bollağına bu rehabilitasyon sırtırga ahalıvıta отделениега hüdbeski, onunla çapandağa bilgin üski var. Barıta bu bir yakı ırıkaleğetten 311 kişi gördü. Toxumuyor kişi balıktan 11 kişi torata. Altını bastı günütten 31 günü verdiler. Barıta bu rüya balığından 2 tığınca 110 analiz alındı. Olu higer tığınca 175 отрицательный результат geldi. Положительный было 301. Ülağa gösterebildiğin hiccar 512 prova. Onun bollağında bilgi bu nübarıyonlular ırı keliyetten barata kolban 5 tığınca 133 analiz alındı. Onun da mehana var
Bu bihigo rayonga gıcak kihini eddetten bilehenga min sanabı elbek analiz olunna. Olihin dağını bu min sanabar bihi jomut aksane elbek. Bu günlerge bihadüsse bu ihad erkelektak, ki ifattan atın test. Onturum bu günlerge ketehebit. Bu gün turugunan Barıyonun büdjetettan hülbalta konsentrator уже алтата калан турар, hülbetin bugün kaçtığını ıttıvıt. Barıyonun büdjetettan tüyep yılga emeği kaçet ölenine bu hetinni ortatuvarmanına kelliyaga. Karıskal благотворительный фондан yöngü bu Philips firma tuga ибыла калан манна монтаждан турда. Дössö 3 yılı bihigi bu Дорубек Расвалиетта программатна кетехебит. Онон Гүлбор районуар 12 yıl бар бұл. Bu hetinni ortatuvar, ondan toqpar bilingi haman nadalaq, konsentratorda levulları bihigi höpte haman бар kenektar. Ondan bugün aspı nedeler bihigi hübele hem baramıt первичный эпид бригадында elbette qadiyan var. Bu bilgin paka 2 hüvelde, dösü 3 hüvelde tektak bit. Bugün ballardan Gülbor rayonun yahaltata Орыйон балыгатыгар лады грант диен были кветтамышаны берди бит, дополнительно бу эпид бригада хыджарыгарди. Онтон, соответственно, атын бу территориялар бититтен бу орыйон балыгатыгар терәһеннәргә бихи техникатын бере олоробут. Онтон билигин хөттә хуланы ытар сагалан үлеләһен жабут. Уны татыгыннан туханан неболуһун жона сәкәтен атыктан бихиги биде долакпытыгар Алексей Мостовичка мақталбытын тердібіт, банда кәләмкені уже неделі күрді үлелер. Оннаттан әлбәқті кірітті, ұрықтары көрді, ұстылығыны, оны тәрәхен вопростары кәтіке көнірілері келдерді. Хасын Республика правительственный совета хоббячта Ольга Валерьевна Балапкина кәлектә, хасыда таманны үлелектә, маннат оперативный штаб үлетеркіттіқтақ, кені Бүлі бөлі қорғынлары бүлі оперативный штабы талығыдер. Ол құрдың бүгін бүліге, үйе бүліге, кейе мұнияқтырықта, хасы даманны үлбағы ліқті. Оны отты бейге бұл Ольга Валерьевна кәлдәмі естетігер Алексей Амусовичтің бейді сүрі бөлі еппет. Оны оттан кәкке тоқтары тәрәхендерге бейді тоқын тұрыс опыты әрелі. Сөп, бейеқі бәлер ұйтылар кейленерілдер. Bugünlerge tuğqa bu xolubara çapanda nehliyeger Antonovka nehliyenyeler kunlarga bu COVID-19 epidemiyalar halındalar mannaton nehliyenya serakaçıyer epidemiya. Manna tuğ tene diqqatin febil talikalarına. Çünkü henden otun ki heraq buluqtaq bilem olana infeksiya malığa bar ere bolmadak. Infeksiya jonga var. Olana noy koronavirusne infeksiyadan adıgarda var infeksiyadan kiyitten kiye haber edilir. Олем олланытты бұл балыға противоэпидемическое мероприятияны бұл күтчу тұтуықтақпыд, үләйттер тұтуықтақтыр. Олеметтің Чапандаға Алексей Михайлович әтті хаңа положительный анализ тағжымдар кетбәттер. Это стационар долечивание. Оларда бұл ковидное отделениеттен, инфекционное провизорное отделениеттен МТН барандар, стабилизациялан баран. Бұл кислородная поддержка надо, да, температуралары түспүт, клиникалара бұғырыда намдан уже өтелерге бар бұджандар бейманна Чапандағы тағырықтақпыд. Ата Антоновка балығатығар әдді госпитализация күті әдден вата поражениеда, тыңадың поражениеда хүбе без біргені дұлы болағына бей әддеттен жындар бұтын келерін әмтеқті ақпет. Жеңінен рекомендация бұғырынан күті әдден амбулаторный әмден еқтақ. Оның құттамаққа бұл ұлысыға хүджан Куттанар қанады наоборот. Маскалах, перчаткалах, оны социальный дистанцияны әбет тұтылық қанады. Сөп, мақтанабыд. Салғы бұл әме манның кені кейбіті бұл анализаторы хайын мәңе қаңаласқа берен көпспектерден, оны бұл төттөрі жекеленерден. Бұл болағаны қайтақ бұғылақтық бар бұтын бұқабағалсын әхеленеға өтетен беріп қана. Алексей Мусович. Бұл коронавирусный инфекция кәлбеккемегер, болуғығар карантинный мероприятиялар күскалар бұттарынығын манна өрі хуғады. Онда бұл ұлыс әрдеттен бұландынан амплификатор ден ПЦР анализатор ұлбыттара. Ол кәмге мус барар кәмегер.
заречный улустар бытыгар анализ оңороллоругар онна анализатор нады болар. Инекынан бу улус главатыртан биһиги көрдөһөрмүт онно үпүппүт. Ол хагана ол заречный райондар бытыгар күскө торан хагалабыта коронавирусный инфекция. Оно манна простойдан турар лабораториятан бахалыста ол көмөгоден көрдөспүт битигер улаханнык бихеха неболуха көмөгөн турат онда. Ол линиятына барбытта онтан билеген элдеттен ланы депотын эме мус туран хибас сокол туаты масына да хитват эмелетте капет заречный районнарга иннеканан вынужденно эме онна халарга тибита вот билеген Минздрав линиятынан хана эме оннук лабораториялар келдилер онан онтан бас колоннан уже бу хотору манна организатор төньякта. Сөп, салгы ыйтылар киреллер. Ого карчыта карантин биремедигер 10-тыгынча түһэ сылжыбыта бу билеген тоғону түһэрбеттери карантин бола турар диен бу федеральный качына айталды. Так, эти булланы Россия правительство Путин жағылынан 10-тыгынча түһэрэте бу аспыт ыйга баланы елді түспүтэ дей отыймы тэһэгер дылы онтон мен санаа билгени метон bu Россияга хорок региондарга 2 свална келди. Ото билген bu элдак жаһалларлар нерелер Россия правительством тахмыгар. Оны төнхана бар. Итинне Россия правительством бухарары болу. Ити республика качта ботагат. Билген болаттан барыбедерге курдук правительство бисәтә мишустун или баттата 10 миллиард качы региондарга барар болла. Бияка 200 миллион бу МК Томко диye республика коллекта, onun hanalar ikinlik sosyalne выплаталар bu pandemiyani hebesler üstün buldukları diyelim. Сөп, үтүө кеһинен Алексей Михайлович каникул кенниттен үерак кайдак болары дистанционнайды очнайды дем элбагы итекири. Бүгүн оттон биги көчастан Алексей Мосочкытыла оперативно служенный bu штаб муньяны тыбыт, онны метон үерак управление тыктан этикидде ол курдуктан bu hetini 6 günütten kanikul biter. Oğlan bu kadar yönüne değil. Bakı dolguyor. Ondan bilgin Euro upravleniyatta предложениялар кидде. Келер Европатромнадзорга bu etkilerdiler. Onun bala bir 6 yıla bırakıp ondan bu nöbak oratıgar Antonovkaga bunu da kündedege onu bunu bacan yekki neheleklerge gıcık ki hastane elbek olu higer bir gün turguna 95 oskolu hasta olacak olarak onu tabii bir güç olan bıtıcılar olihimlarına bu oskolularga distansiyonlar bu yürektehini onunla bu epid situasyonu körünmüt atın neheleklerge kıra ırı var nehelekler bitiger Очно не пока это предложение бар. Он там 6 сигналы оперативной штабынан Роспотребнадзор этикне миготтон хөбелек бит. Сөп, ПЦР лабораторията нүрбага хахан келерилген шол кайдылар. Такиннен Ольга Валерьевна Балакина гетте биге микросы пипит аспында делега биге турусуппут. Итинне болдан республиканская оперативный штаб баһарытынан бу биге район балыбыт анализаторы эти Алексей Мосчерпин гордук бия хаос хотчор ол беремега гөрү туран заречный улуста амма усалдан бия хаос барбыта. Билим бала бейтөнөрө болдубут, билим биге бу район балыгыбыт специально бу анализатор турар помещениятын белемнәтиләр, билим санитарный көңүлүн билим ылыктаппыт, оны реаген вопросы үлеләбит, мен аспыт премиумга битим, балтара неделенен үлелега ген, балтара неделенен үлелега. Итинде мен этебин билим саңа bu ifаттан ураты атын тест бар көрүңө, бу 9-7 9-9 бырыгын курдук хептарди тугурар 15 бүтөндөн баары ол теге уже биге бу район балатынан келер закупкалатылар итеме келлагана дополнительный анализ кылып кетти. Сөп, кахан көндөрү ырыктар көрдөрөр болалар УЗИга, женскайга. Николаевна.
плановый приемнарден поликлиникага хук болбуттара, окунан баран обслуживание на дому брастар бытын бирі жаллар. По акушерству гинекологию, онкология түнен плановый прием бар болуктах. Катан суруктар батах, эвтер көрдер батах болақытна, инстаграмныңгы өбітер горячая линия газоннаңгыт бияға ақытын солгыдан тәрін, уже индивидуальный барсақ бұд. Дорабаларым өміржеттен бұл сүйірбес еттігер анализ ұлбыттара түмеге білгін тағаны келелік дебіттер. Бұл анализ қой туырын әбетір түмеге бетаған қантан білсектірін өбей. Алексей Михайлович әппеден күрдік 5 түгіншен тақса ПЦР анализ бейгіл бұппыд. Ол күрдік күнінайы отын әлбейт ситуациянан ОРВИ әлбәқ болғана әлбәқ анализ барар. Пневмониялақ жөніртін ұлабыд, онда контактны жөніртін әме по показаниям ұлабыд. Ол күрдік хорақ күнлерге хүстен тақса анализ забордылар, бейгіләйттер бет. Оны бартын ПЦР лабораторияға білеген неделяға үсті самолетнан көтөтөбүт. Оттон аспыт неделяға иккетере өджереде. Олентон холобор өрүбүлгө ылылыбыт анализ вторникка көтөр. Онтон результата хорогор 2 күн болар, хорогор 3 күн болар, хорогор 10 ухур. Тогоде дакана бир сортировочный пунктка жугуска көрө катиер. Центр эпидемиологии денге, онтон уже арас лабораторияларынан баралар. Алексей Михайлович эметте, Алексей Мусевич эппиттере билген ПЦР диагностика эре бар болбадах. ИФА-ден бие эдеттен уже сайынгыттын оңырған жылпыт, олады антителаны көрір. Білген болғана ханга методическая рекомендацияға бігерген анализ ИХА-ден, иммунохроматографический анализден, өссен тұқай біт экспресс 15-20 минутеннен уже бұғарар. Олада ПЦР-га күрдік кейі мұны тұттан анағаттан мазы оқылан баран, специальный планшетка медицинская үйрақтақ уран баран уже бұғарар. Бұл кейіға частицы вируса ден антиген вируса барды уқты ден бұғар. Онды кай бұд анализатордары, реактивтары, тесттары, администрация района атыласта бейме заказтады бұд, поставщиктардан бұл неделяға пандемика дебиттер атамадақ, сірдағы Москва кораттаны да өттеділер. Олады бұл неделя четверга 6-радық. Онна примерно биге анализтан бараммыт бирийга тыгынча курдук. Ембахар бутуппатта. Биге 2 тыгынча курдук, 2 тыгынча курдугу. Бу иханы төлөтүнү качытып, 2 тантакка миллион. Ол келлаганы ная хетинне онна аксинега ылыкпыт. Онна те иха бар болуга, оны кытсыт бут анализатор манна келларды көтүттөр. Үле барıyor. Нәтә ИФА мекалар, тоҗи тақана бу ИФА анализиме иммунитета хайдаган көрдүрүнеп, бу кихи хаңы жаҗарду ула тақасты анализдер көрәммит, онда кихи тургун бәдин көрәм бараммыт, хорохна дер жонга компьютерный томография оңроммыт бу диагноз турар. Онда тенеме билине Алексей Мусевич кепсире була, хаддак кундук нимандан диагностика оңромбутун, тоҗи тақана ОРВИ, бу коронавирусная инфекция, острая респираторная вирусная инфекция деңе кирсе, ол курдугута биһи брастар быт, фельдшердер быт, жону кытыры көрен көсетен, оннаттан ихиллен каян баран уже инфекция туруран барандар, леченияны ПЦР анализ результатын күппекке анықтақтар, анылғандағаны. Сөп, бұл манна олыс әлбәккеге әмінен қатшылы тұғынан ұйттар, тұғы келен іспәті қахан келеға келер, оннаттан градусниктер әмәптеға туқтар ден ұриялар. Так, бана Борионугар көт аптечный сеть филиаллары барлы. Бу 11-й оннан итебихикенники Ориос Халотата государственная сахафармация ден аптечный сеть тегепсетенмит. Манна тохпан нехлектеге барта бияхан турат. Оннан кенники тегорога дитинне нехлекка хок манна нехлекка хок ден этеллерин мен хевлеспеппен хепте. Тиyorsa народный фронт активистлары дие беребек ипта болалар. Итинне нехлек биге бу эддеттен итетиллер хүләгә даны, марга даны, саха фармация бу аптеката эмин филиалы нахан тура. Бирге хүләгә фешестер кушестер пунга марга болачак корбалы. Олна да бу бигор центральный балыгы бит үлһеттерин үйрәттән лицензия буттара медсестралар. Онда бүген же итар бар те оперативная штабка декретнеге бар бит үлһеттере.
Olihin atılağı oldu, olihin bana biliyorsun neceli sorup verdim. Atke kulüliyekte en bar, margo jüyülüğü durur. Onu da cinne en soğuk dillere, o da min horoba sıyha bolu. Aspın neceli abi higi iki reyse cüguspeke gelenle saka farmatsiye hümülüyor tanardı en kellemanla. Bu kelam bu kelbin neceliğe fto hassın çittiyerge onu subotaga neceliğe üstü kadar oldu. Balarına veriliniye saka farmatsiye bu günlerge barıtın üst günge emi zıbrıcaydata. Uan biri sak nümet dağıttık. Emi beğendik dünen liyetten ağala durur. Arbidol bu aslı subota gelbite bu neceliğe mekeliğe bilgi bollağına to saka farmatsiye tekapsetan mit oroyon bu sentraller oroyon balhı lisenziyetten bihitin çatan takka arbidol atılıstıvıt. Ol kelekte büyümanna bıharınıvıt 6-5 tanıttın üyehe. Diagnostaf ıgacca jonga bemi boska berektak bit. Onna bu kıra da xottak elbe xoğlaqlarga diyen ispiyeherinden ıgaccıvı da lepiheğe bihi berek bitem bulanırken. Olan bir dolu atın atak ettekalarga. İçer bir dol bilen keldiler. O gün matasına tegar paprostar bağlar. Olavura hetten her bu butiler bir dol. Yokusayken minneler bilen 5-6 meher kıllar. Batar bir dollar. Ondan sonra dinle bu Roszdravnadzor iki hıyanın baharar ülkelerin hep tekine kontrollaklar. Bu hıyanağa tüsler pollaklarına John Roszdravnadzor getiyen nada ili bu bihe oluz canlıktı. Söp, kıtıga tühereller dobi simptomlaydılar diye uyudanlar. Так, КТ обследование. Эти лог эльбях радиационной жайылах исследования. Вот. Халабар эти бир КТ снимок. Вот тут рентгеновский снимок категория радиацията. Эти меняк оглыват обследование. Он бастакы же күнеттен кытыга холобор кихи тыңатта төһө пораженияларга сыйга көндөрөт. Агыяга көндөрөт. Отчоонда бу барастар карактара багылган сыйга, ну, чепчеки диагноз турулуктур. Обычно эти рентгеновской снимактар, онна кыты исследование 4-5 күнігер сөптіқтік көрдір. Onun ahara kette bara emiye sıyha. Onun heti barastар onu bilehitcanlar. Onun bile ortan nehirlerinde bollarını biya koydu nazmıçaydatılar diyen sanağa gelirler. Onun heti ahara kette обследование bara emiye Allah barastар karaktara bağlanlar koydu havalıktır. Emtiler. Biz simptomlarga kıtı назначает мат. Söp, dayıga. Sukoy payogu bıhardırıt toyan eytallar. Ton bugün battatıbıt, manna basatan torun bihigi skol hastağı olur butugar. Bebit bu bilgin oğulları hava kaydılar. Olihim Allah'ına iki artınca oğu bu günlerge uzuya skolalarından sukoy payok. Tuga tektere, tuga minutun gördüm, minuta üçügey. Bu naymenavaynalara, produktaların kendilere. İtinde bala adline kategoriya boğulan butugar. Etpettere doktorta, kalba oğula, kılları olur var. O istihektar skolalarga bağlar. Ondan iki artınca oğu bu sukoy payok. Bugünlerge teksiyor. Söp, skora itar kelellere bilgin dağını bıtan diyebitler. Manna tohtene tektin höbey, Nikolaevna. Хаспыт неделе альбах вызовтар балларды холор бир күнгө хасырдыттан кийин неделе хеттон такса вызов кирелет. Оннотон аяк бир терапевт, бир фельдшер өдүдө. Онтон онна педиатр, онна бир терапевт. То есть iki терапевт, онна бир педиатр, онна бир фельдшер өдүдө, бир бригада. Онтон вызовтар альбах кирелерден онна тубу оперативный штаб района быгарытынан первичный вызовтарга элбах бригадан турурукка ден болбуда. Олен курдук үс
первичный вызовка үс медработникдер. Улада 2 фельдшер, опыттах, оны 1 терапевт. Оны думы ол бұйсадендерді активное посещение аяқ болғанын педиатр да барар, өсі да терапевт барар. Оны білген қолғыры бәға әңге күнге жүрден 2 вызов кетті. Оны 1 вызовка хастағанда осмотр болын еп, қолғыры 1 дияға үс кейіне ең көреді. Сөп манна тағатан өсі бері етіні берін кебегем, тіресерен скорый мастанатын қағын саңардалар еден ейді кербет. Бу иккетенче бир хылтан национальный проект модернизациятын здравоохранение модернизациятын программатынын машиналар келектактыр. Ол машиналар райондарынан барыктыр. Онна хитей коракка медавтотранс кен телтени скорая кытта кылбату. Онна кекке машина басколонна. Ол машиналар эме райондарынан барады. Онна хитей районга бар машиналары ревизиялар. Ол саяхкатынан эгилгиттен машина уже келига. Сөп. Батча ыры кемегер тоғы кыра оғылыру мантуға ыңыралар еген ұйдалар. Плановый вакцинация әбілхәт бар болықтақ, тоғы қана бұл ковидері ұры бар болбадақ, көрді бар, туберкулезді бар, олың плановый вакцинация оңылықтақ. Отыман әме социальное дистанцирование, онына предварительная запиінен бар тоңылық. Сахар, холестерин анализін қахан тұтар болалар еген ұйдалар. По показаниям врача оңырықтақ бұд, оны әме лишнее сообщениенен үттіндір. Маннаттан бұл барастар приемнар керемелі сәлбаға еті керер, медосмотр бар до дейлер, эндокринолог, зуботехник, стоматолог приемнур до дейлер, оннаттан атын ырылары қахан көрер болары, бирері ыры бар до батақтен сұриялар. Зуботехник берулер, стоматологтарыме по предварительной записи или через госуслугиден урттары қатынып, өтер болан регистратураға әлген, білген регистратураға әлбақ зонок келер болан 2 номерін әлін бербетпет. Атак по острой боли тискет ыридағына дайбеда без записи стоматологтар көрілдер. Алексей Мусович, мен санава самай сөптіғ көмөлді болар, мен здрав әттіттен, улахан үлені үттің юрбар ойынығарден бүчікуске көріттен сұриялдар. Салғы ифа платнай бар доден ұйталар. Онна көннөрі анализатор қахан үлелейден. Ифа платнай бар доден ұйталар, онна көннөрі анализатор қахан үлелейден. ИФА платная по предварительной записи омровод. Это на ковид. Онтон иха омыска кирер доден теребетенеме платный болар доден ұйталар. Бұл сенен анализтар тұстарын үш раз анализ бар болар ди. Юрбалығы көріп чөтілер мен өтәбет білен. Онтон қанына показаниянан, қанына кем бағылағынан әбетер қайдақ тұтуқтарын бағалысы бағарын бері ағытты. ИФА антигенный анализ, онна ИФА лыджыбыттанларға басқоманлар. Онтан бәйетті бағатынан оңаттыры болуқтарына ол теребетті болу. Эти лыджыбыттанларға эти анализтар омыз какие бітті. Сөп. Мақтана бұд. 16-15 күнігер пыцырыл бұттыра результатын сүппік екістен баққа сылжалар, ылықтара до ден айталар. Аннаме данный гытын урьяны тарын, тоде тақана бия қайд баған анализуға результаттар керелікті, орген бей запрос фубус кырдамыд көрдігіт бұл анализтар. Эминен үлехеттер тоғы қачылы баттары жеға ылжыр жоңға әм посқа көрілер доден үйті келді. Стационарга, дневной стационар бұғытнан әмтевет бейім қолыр жетігер тиембет ұқол бұразана ұпылған ол әмтері басқа болады. Онты бұл контактный, онда жетігер олар ордынларға
уже киһибэтебе качыныктах. Ото Алексей Михайлович этте бу улус жалдытына качы көрөн хорох категория населенияларга боско болуга. Бу ырхан кемге нюрба медиктара олус жүгедиктеринен үлеге сылжаллар мактал дебиттер. Дораболорун ИФА положительно ген телефонунан экпиттере, онна кимдаганы тугудаганы анабатага келбетага положительно ИФАлах кии тугугынари. Положительный ИФА ген. Ол ИФА ханнык иммуноглобулина бахар. Холобыр ИФА жи бар боллана бу кихи уже ыжан бүппүт иммунитеттах ген. ИФА М боллана бу кихи ыжара ортолорбут. Онан боллана кини үтүрәргә турбут. Значениялах. И не понадобится ИФА, ИХА, ПЦР анализтар кихи арастыргун который. Онан просто ИФА положительный, он на мигнем тавит лепти хоканат. Он именно ханны ИФАтын билек канат. Сөп. Бахиба, маннык тен ыйтылар. Ол селбак кирелер болсайнан боско эминен катчылы туунан ол селбак ыйты бары бит. Бу холбура бире маннык Россияга билген хокон тахарды битиллер жаңадан ылжыгы жоңго эми боско берерге диен урак тахарбыттар. Кахан бие кайты жахал келе дебиттер. Ковид табыт киге каймен боско лыктак диен ол кайтагай дебиттер. Кимияка боско эм ананары диен ыйталар онна. Этинник дал таксыбытта Россия правительствота эби катчы көрөн олно эм атылганнана ол эм нетилдякта. Билген пока ол катчы кирелик. Очутугар күйтер болук бити. Күйтелик. Выплачивается ли больничный лист работающему члену семьи, если он находится на самоизоляции на 2 недели по причине заболевания в месте живущего пенсионера? Если получен положительный ПЦР-результат, то есть диагноз ковид стоит, выдается предписание Роспотребнадзора, где указывается фамилии, и члены семьи, тем, кому нужны, врач должен выдать листы нетрудоспособности, то есть как контактному лицу. Больница выдает листы нетрудоспособности только лицам больным или по предписанию Роспотребнадзора. ЦРБГ кислородной станции алжынан турар ден сурак бар. Чакчыду каханың холлар ден ыйталар. Кислородная станция для литров. Здравствуйте, малка аптекатыгар сүрәхтәх жоңго эмсу хабит аптекага кахан бар болой ден ыйты кирер. Билген болланы мониторинг наличия лекарственных препаратов, олата противовирусный дәрі үскі мониторинг турабыт. Улус жалтата, оны бейге, тоғай да қанық эм барынан, өтір қанық противовирусный препарат барынан анылдар бірастыр. Онтон эти энтерин билген баарсақпыт, асын ыйтықпыт, қанық эмен хуқтыр. Нетан эбенетебин бу биһиги кендики беремелерге эм биһиги уруйомутугар төһө баары количествота ондан аталак эмтер балларын мониторингдан олу нехелек баалыктар этен турабыт. Эһиги местетигер территориятыгар эм тон барын бартын контролуктан кытты. Оны тонна механавары участковай балыгалар фельдшерская курсовская пунктарында контроллахтактар. Оны тон бу нехеления туох надалагын, канныгем надалагын бу нехелек халтата этен, нехелек халтата манна бихатыр кенастак миллердагы бу нехелек командага тахокти болактыран манна миги аптечности халтаны түлле битет. Сөп. Жиғыл құрор састақ кей қайдақ грипп прививкатын ылавын үйден ыйталар. Он уже участковый терапевт анатар, участковый терапевт анамбарын тоже энран прививка бар. Пульсометрынан Т факторы қачылы бақылыр олар ден өмілжеттен сориялар. Пульсоксиметр дендер, эти туттулар аппарат пола, так полан эти пульсоксиметр хазбидди фапка участковый терапевтка бар булокта, билген закупками барда, ыдалых бит. Сух факторга.
Без симптомнайдар диен тухтагана мере лылыбатагана дальше диринген хеп болбатак то диебиттер, онноттон ити барын кытыга Алексей Мусевич эпиккер ыйппыттар, онтон эрдетине билен, онноттон диринген иннине эмтенон чыппытордук болбатак то диен. Ковид ол рентген туутан ортук үстәгы боло диен хуриялар излучениетте. Эти бессимптомные ген. Эти вирус ки слизистейлер барын билдере. Онтан беги мындагы таяқпыт слизистая эти гендиңден защитная барыды. Онда хыджар вирус онна симптоматиката хуак боллагана бу кихи иммунитета бу вирус кытта үчөйдө коксугар ихигер киллер бәт ген понятие бар. Онан боллагана эти пациент положительный так бессимптомный так противовирусный препараттарынан эмтененнер ол вирустарын на уровне слизистой хухтанамдар. Вот. Онан ичинен тоңа пыты анаммат. Опсай жейлери тоғылорынан обработкалаваттары старостыларга эмпирергип болар бәйбитті обработкаланы этибиттен сурьялар. Тәтінне бейеқі управляющий компания әлбәқ квартирада олырын жейлері киннер дезинфекциялық тақта. Тоқымы yok ехін үптері қатшалары хуақ. Бүгін әме бейге манна атритина штапеті бапырой жүлдестебет, бейге бастақы бір емеға. Орыйын бюджеттіттен бейге бұл әлбәқ квартиралақ олырын жейлері бұл киннер обслуживайды управляющий компанияларға чолан хитимге қатшы берін тұрықты. Білген болғана бұл әме көрдірділер. Бұл возмещайтан ден, орыспоппытын ден. Білген болатын қорат салататар әттебет, қорат салататарына өлелі қатшы көрбеқтақ, бұлуқтақ, имонна управляющий компанияны бәлі мен өлелі ектақтары. Бейгі хөпті өйбі екеппетін көрдік, бұл ковидный мероприятияларға уже 30 миллиондан тұрып. Онын итиннен сөйі өрәтек бит, нахал бақатшыны көрбе олар олар. Онын білген финансистар уже көрді бігі бастақы бір емді көміл хатыру. Ковид вакцинациятыттан жон өлөр дейілер, ити төһө орыннағы. Опсенен бұл вакцинация туған білгіне мәйіл бәқ кепсетілер баранар әлілер, бұл Россияға, саға серегер бұл ұлыстарға қахан бар болуй. Официально оннук ковид вакцинациятын үрбітке деген регистрациянын элек. Ол ковид вакцина клиническое испытание бар быта. Билеген производителлер тугун объемнарын үлдетіп турадылар. Бұл уйттан Москваға хагаламыта массовый вакцинация бигеха 90 уй ебетер олуни келеле болу. Онтан хагалан биге манна хагыригер массовый вакцинация хагалыктак. Сөйіп бағыба. Эм сыната чепчикити катыланарын турурсун ден көрдөһүллер бу манаттан бехиленне турурсуктакту улуу салалтата ту дробия хасталык министерстве допсена манда кайдак теринен жаханыкка сөбү. Эти эм сынатын регуляцията эти эм жизненно важные необходимые лекарственные средства испегерки тагана Росздравнадзор бербекпели. Ол испегерка кирбит эм предельная цена денег. Он тонет до тех лохтах. Ол испегерка кирбитах эм он тон аптекалар коммерческая структура бар боллади. Онон хим спроста эмнерге ол испегерка кирбитах эмнер хыналара тон үлтүр. Билеген арбидол эти спехи какие вот гильперон капли эти спехи какие вот он эти гонета государственная регуляция. Дорабаларым анестезиолог, реаниматолог барас тийбет тебиттер, онна травматолог кахан көрөр болу ден. Ыйталлар бу пропу кахан быхараллар экен.
бир травматолог бит жугуска көрөккө кем бар бит бүгү. Улин пока бир травматологда калбыт бит. Көрдүү жабыт. Бу республикаттан даганы тас Россия регионнардан эми көрдүү жабыт. Пока хомуёкайын травматолог битин булалык бит. Но приемын после обеда, если экстренная операция мухпалар была на умрухтах, крюхтах. Анестезиологтарга ме. Анестезиолог, реаниматолог терін білген улахан дефицитный специальность болан тұрыр. Толайтаққа истергетен көрдік кора тегігер. Почти 900-тан таққа койка ғылын тұрыр. Онына хамай ұрақтар онына баралдар. Иннеканан онына реанимационный койкалар бұд ағырайбақтар. Иннеканан білеген даже манна онусти ғылаға. Чурапче главный бараға. Анестезиолог, реаниматолог бұғытынан тиен карьера, командировкаланы. Онан әйті улустарға үніледі хиджар анестезиолог үйрақта главный барастары уже стройға тұрыран командировкалы хиджар. Онан, хиджи көрдік. Сөп, манныктен ыйты бар. Алексей Мосевичке кирбит, арбидол список бесполезных лекарств теңе бастагы очаратылдатчы. Хантан костотулар. Лоббига майгынныр дебиттер. Алексей Мосевич бағалысты тіні бағаран берең до дебиттер. Эти урдоктан тоттулар препарат арбидол ген. Эти арбидол киги интерферонын уладынлар. Ол интерферон противовирусный была бейбер бит организмет оксуар средствата була. Ол онан эти препарат действиета бар, противовирусный действиета. Именно тох эти олак бейте вирус утары болбак карали кихи организмын нөңе вирусун кытта оксуар бит. Сөп, дорабаларың COVID-19 медперсонал кирен бири өрбілі хоқ түйіндері күністері үлелер. Эби медперсонал көрілі до дебиттер, оксенен бұл қатчылы, онықтан тиер ду. Конечно, бие бу маннык условияга инфекционный стационар ямбыт апрель-тен белгилдируфт. Амстан ырахтар бут бугатлар ойын булаты үйренендер кадактандарга кайырга кадаган тирге үйренә жуттар антон бесейттен бастыгы ырахтар кирехтерден үлелеги жаллар ким бири ким икки оны бирде инфекционист болуп уже үсейге үлелеги. Маннык ситуация никба улгырар болбадак тоҗи такана медицина үләттере элбак болбадактар. Олыйнаттан бырын кытыры оксуаллар медработниктар Олен биге тулурдак полуктак бит, бийләтте бит тулурдак полуктактар. Үрүнө көтөрөксүлөр медработниктер. Мындай бетемете биге медработниктар хаме үлгенегер хилчалдар, инфекция хаме үлгенегер, инекнан тәһидаганы карыстырмыктарны медработниктар лаҗаллар. Билеген бу кемге. Алтофистан такка медработника итет. Ол хити эме медработниктарга устроил бетона гайтар болдуктар. Калбыт медработниктар за себя из-за того пару людей делают. Он этих положения били. Дорабаларың выплата медработникам ковидного отделения с ноября улар ерден кайдак оларын бағалысты бағарын берек қытты дебиттер. Ковидный стационарга үлеләчиләргә, оны ковидный бригада үлеләчиләргә 3 дополнительная выплата көрелде. Ол Россиядан 2 выплата кадер, онна маннага республиканская выплата дем бар. Конечно, Россиядан кадер выплата те правительство ягынан
олоқтонор Россия кенетинен ол уяк ыйын айы хаңардылар. Ondan bihi ol hanımlarını ketenler. O выплаталар бар булыкты. Инвалидтерге бесплатный эмтер толкурук суохтары в наличии денег. Хастары годный медикаменттан хайыт, бии уланы федеральный год алахтен инвалидтерге уже централизованный энкелихтах, он жизненно необходимый препарат пулана был региональный или муниципальный годынан беребит. Bu kaçaktan, конечно, хоргор бар булачы, аукцион кадак бар бутнан, но жизненно необходимые препараты өтүбүткие инвалидкие рядылыктах. Этинник случайларга эме горячая линияга эвтер бияха Инстаграм дененге эвтер приемный гадаганы электронный почтага бүгүчү тегдерин, но жөнөргө дружеге жакпыт. Проездной дары кахан төлүгүтүй ханнык номердерден ыйтык бүтүн сөбүйдебиттер. Проездной качта бияга эме централизованный дроби харысталыктан келер, ежеквартальный катчыден. Он тугай бүтүн эме можно даже в письменном виде, чтобы и в письменном виде не петь яхпет, а так планы мне приемный виде хатный хасын. И кеду пир тогонюс. Улуска того карантин билдирилибет экен оус элбекки ыйтар. Тон бастатан туран төптөгү ийти. Биги Российской Федерация субъекта болобут. Мына биги районнар федеральный, он республиканский хокунларга хөттүһөннерэмит итебиги качакты берелыктаппыт. Карантин билдирәһенне бу субъект Улата республика ага бахалга бахар республика оперативный штабы. Онтон билеген качакты мерелер бу 30 чыгыларлы уатылына Асия Сергеевич Курары уларты кире. Олондон карантин ден кекке бу качакты мерелер балдар. Онтон итинне экономика тугун мекөлөктөрүн нада дигәндәй бу. Онтон билеген булганда бу түймүле ди этен развлекательный территориялар, кафелар, рестораннар урут боллагына күн 12 өлі булактыра билген 15 жылды хаятылар, общепиттарга оны токтора турдулар. Онотон бигене манна бәбитет түлүттен бу торговый центрдар халаячыларының рамы кепсетен көрбүт бәгыт багатынан 2 неделе болду күләгәдән токтотылып. Билей дүргүп болу хаскы ограничительный бопсон мерелерге бигет токилерге бири дагы биле күтәрәр докторлар төлән турабыт. Онтон билеген мен бәм полномочиянан районга карантин билдереп кыйгам. Солу федеральный холу хабар кыйгам. Онда мен эвитимете эти үһеттен карантинга теспекке кибейтин бейте багатынан кырстаныкта. Эти того кырстаныкка развлекательный кабарыктаган. Онда того 2-3 час үгүлән онна ахан сен арбиһен ол оннугар Карыстанан диага олар бу диаголелерит кихи тоқтағаны тугуда хитер бәтә була. Инекенен кихи бәйтин төбәтеләр бар буллакта. Онна бардакпына ыреге хыстыпын сәтти. Эти аяк минуталак мероприятияга аяк часы дер мероприятияга тиендер Jonlar hıstanlar hiti bilginde bu situasya tiydi. Kolabor hiti askola hıldığıttan da ağayak kehiydir bollana, uluska ağız, uğur kehi orbinden nedir bollana, bilgin bastakı kehiyattan, emiske 6-12 kehiydir, bir gün yedir. Hassınlıgar 14 kehiydir. Ondan da 12 kehiydir. Эти 3 gün подряд bu дорогая харыстабы балы хагатыгар улаханна буруске берендер. Олоп татарстык балы хагы. Эти туаты парка агылытын мероприятиятыгар
оробына 5 күннәк инкубационный период каптылар. Эти хүйр Балтыска барбыт болбут мероприятия бастакы чейхылага бастакы ырахтар. Инкубационный периодтара хитан үгетен хабылды. Эти 14 күнден карантинный мероприятия. Эти инкубационный период үстігілі. Эти эпидемиологический процесс хакона. Карантин обязательно инкубационный период үстігіл оғын болады. 5 күннәк инкубационный период болағында 14-15 күн болды. Хәтті күннәк ветерянка хүрбе 1 күн карантин. Onun ihtinan huattı kanadı. Onun kihite betiler var bu olakta. Hadi kaçaktan, üyetten olmadı. Сөп, мақтанабыт. Бу сухой паёктугунан олус элбэх ыйты кирер тоғобарларыгар көрүлүбекке малай мушейдергер көрүллериден отоп сайнан бу государство скола отур бартыгар көрөр катчытаген хуриялар. Тиннетон биһиги хүберәһән туры. Бастан кастети барыты оголорго бу герешет питание качы һәм вопростара государственного муниципальный бюджетын олары. Ора томанна оттан учуттан барамыт бу биһиги аспы биремәмия биле ити отдельный категория олого бердик бит. Ол кудук сукой полигонну берек бит. Тумарды бит. Онтон билени картынча кудук ого берек та бит. Ота почти у биһиги юринячилер бит аңары берет. Сөп, Бахиба. Вопрос к главному врачу. Как обстоят по снабжению медработников СИЗами? Выплачивается ли стимулирующие медработникам и соцработникам? Из города Якутска спрашивают. СИЗами мы приобретаем сами. И, конечно, по решению оперативного штаба Минздрава Республики были выделены средства индивидуальной защиты, это респираторы и защитные костюмы. Также за счет средств района летом тоже мы приобретали средства индивидуальной защиты, это уже многоразовые комплекты и одноразовые комплекты, включая и очки, и маски, и респираторы. И в плане тоже имеется закупка средств индивидуальной защиты. Насчет выплаты по мере финансирования, выплаты все производятся. Насчет соцработников я не отвечаю. Только для медработника, как у нас будет финансирование, все выплаты получают. Сөп, мэрия ковиды кытары тоға үлелеспет, как глава города Цербыны кытары үлелехері көстүбет курдук. Инстаграм аңарин тоға прямой эфирге тақсыбаты идеуттер. Не борьюдылар бу COVID-19 тегерин оқуарга район оперативный штаба теледен турар. Онон топар координацияны бу терехеннери барытын район оперативный штаба. Биги болатан энехелек бахылыктан кетті, оны бу корар халтын тәңгүл алыр. Ковидтың үлбіт кеге жонугар туамет материальный көмі мұғылар дойяны еті кейбіт. Тон комойо кехин бихека бу олохтан бырыттан онаттан хроническая сопутствующая вералар жонлар бики тураты демет веген культуруна. Конечно, тинна туспа регламент быхтан покоронлары болалар. Туста тихана ыракан. Онтон итибарыта санитарное требование. Онтон биги кекке бу жонга биги көмүнөн турабыт. Онтон итинна ыракан көсүп болактарына билген аспытында болбудун кенне материальный көмөк заявление horyorlar. Минапар. Онтон биги мында дабит бу статьяттан материальный көмөк де итинник жонга ыракан болгон кебирен көмөк жок бүтүнсө. Сөп, күнді көрәтчілер бұл бұхефир кытылақтары бері бүтіміктенері бары бұғы бейсер мүлді қалла. Ұйты олы сәлбәк, онтанын бұл бүтігер бір үйті кәпеттен баран түміктер тылда керек бет. Потом биги мантовы неограниченно, просто гөлөсөп беттек. Анына жон бұл күн айы Нюрборьон Воронта республикаға дұрыға сабасты қалбәчті петәгәді болу. Олейм олатан биги бәріп манна тақақырын сөп, пока вопросыға бара тұруққа. Антон Тюрмтитулары.
Эдер киһи ковидтан барбыта ол туохтен болла, онуттан терилде сол пардаргар чумны таңас көрүллер доден. Кычыктаганы бу кемигөттөн обществоны олус долгутта дек кохе бүтүбелте маннуттан туохтен бахары бары. Эти хирба састах эдеркине дене этелдер болуп, он кыгып пуганытын аналига биледи деп отрицательный деп ПЦР. Онуттан билген предварительный диагноз турбута ковидтен болбадак. Онтон туохтан чөпчөр бүтүн бу вскрытие тимгиден гистологияда баарына тихтах. Түмүгө таккалыпты чугула. Предварительный диагноз ковидтен болбадак. Уна анализдер отрицательный, ИФАТа, ПЦР отрицательный. Этих некоторых патологоанатомический протокол гистологията чучулах диагнозы 2 недельден бир гадлы угроза. То не такая эти сложный случай деп. Сөп фылгы кахан үлеге гажданы италлар. Билген специалисттер буда аяк колундар больничный бар буда, улентен тастылар дагы үлеге предварительный задейна. ЕРОД отправляет своих врачей в Нюрбу. Если нет здесь врачей-окулистов, почему Министерство здравоохранения не отправляет в командировку врачей-анестезиологов? Врачи-анестезиологи, они все практически в командировках. В Мирном у нас развернут ковидный центр для Западной Якутии. Там развернуто 250 коек. Вот, всех тяжелых, крайне тяжелых, Вилюйск, Верхневилюйск, Нюрба, Ленск, Оленек, все они госпитализируются в Мирный. И, соответственно, там необходимо, например, усиление реанимационной службы. Туда было направлено дополнительно 2 реаниматолога. И в итоге там сейчас работает 3 реаниматолога. Сюда был прикомандирован и до сих пор работает прикомандированный анестезиолог-реаниматолог. Да, это уже 2-й прикомандированный. И еще 10 числа будет прикомандирован еще 1 реаниматолог. И, соответственно, вот город Якутск, Национальный центр медицины, оттуда практически по всем районам откомандированы у нас специалисты. Күндү көрөчүлөр билген оттон бу технический берсенен прямой эфирдер арсыктыран отон икистен колбонорум ыйтылыр өсөдаганы элбактар билген арардан колбут. Барахсат. Социальный инстаграм сетимигер арагыстагына икистен колбонорум. Дж 303 бу ата өтөрбүт тоден ыйталлар анализин түмүгүн. Именно глобулин G33. Эти уже иммунитетарки. Олар этики үтүрен, үчүгей хыпралах титрдар иммунитета үттүк. Сорох ылжыбыт жону того мирнеге ытар болдулар дебиттер. Уже 5 баглах эти Западной Якутия ковидный центр Мирный билген. Онан бу билүү Үйе билүү Нюрба, Ленскай, Сунтар, Оленек. Онтан ырахтар бары Мирный келденелер. Тога дитаке Мирнийге бары чугас. Мирнийге улахан 200 пм койкалах госпиталь ахылдан турып. Одна билген куракка агрелбах ырахак бар болан, ол Мирный свободный койкатен турат. После операции контрольная УЗИ должна была пройти в июне. Как пройти? Сейчас врач-узист у нас работает. Одна врач-узист у нас была на больничном листе. Сейчас уже принимает тоже контактные данные. Пожалуйста, напишите в Инстаграм Центральной районной больницы.
Саңа биохимия аппаратын заказтанылар гыт боллар, хотора аппарат алжанна дейлер. Аппараттарды, конечно, эргелер баллар, онуттан хаңалар эме здоровья харыстауылын министерствотын линиятынан нормированный страховой запас деннен быйыл ИФА анализатор туттубут. Он кай бүтін үлелетен эребит, установка кенеттен, онтан эгилгилен эметтен хаңа оборудованияларга мезаяк каламыт үлелейекпит. Эхилгиттен бебир хылттан хүббетет хылкытылы. Модернизация первичной звена программанан 6 миллиард такой королевите, онно как раз эти үс линиядан барар. Капитальный ремонт строительства больниц линия, модернизация оборудования ларкетен, онна статья автотранспорта. Ол линиялардан бебир хылттар сағалан. Районларга оборудование, машина, онна балыға ремонт қатшы көрілді. Инвалидчон саскы күйіңі қолын қайдақ ылар еден ейталар. Уже біраз ананан болар болады. Эбехет ылықтақтың болбадақ, біраз көрін, қаян барын анализтерін туттаран, жинчен барын білді аңдыр. ИФА вопрос к уточнению. Девиттер не говорят, какой результат, а просто положительный. На работу ходить, не ходить членам семьи. Ну, зависит от результата. Сейчас у нас мы усилили группу районной поликлиники, которая будет выдавать результаты и ПЦР, и ИФА, и результаты КТ. То есть у нас, конечно, могли быть неполадки, потому что, как я сказал Алексей Мосович, у нас был очень большой поток пациентов. Сейчас привели в порядок, и будет уже обзвон всех, кто сдал анализы и ПЦР, что анализ отрицательный, и ИФА с озвучиванием уже титров антител. Бу эме ол себагыйты кире холбура ИФА положительный анализ тагжон контактара тугуганаллары изоляцияланаллар ду кайыллар ду. Ол канунки фактыктан билгектер. Тойтакы ИФА наймына глобалины жи бар болбул куллады, бу кеге уже утёпиттен кадр. Онон просто ИФА анализ положительный день ыйталлар, оно бейманда чопчи эппет беректых путул. Онон улус балыгатыгар тахсан или горячая линия, или лучше инстаграмга ыйтан чепчулок канат. Тухта дебитиген улахан ырхан үленің орасыл жағат, мандық ырхан кәме санағытын түйірбәкке өсі күстәқтек бір сомығы болан үлелеққа улахан мақтал дебиттер. Оны қысалғы ыйтылар тоғы бұл батча ырхан кәме анализтар платнайдары еген әлбақы үйті керер. Үрәкиға басқома олдар. Если улана мен тухта симптома оқ болақпына, просто бір бекерліқпін барар болақпына, ИФАны платны тұрапты. ПЦРге бей платны ұлбапты. Вопрос Алексею Мосовичу. Есть ли после ковидные программы реабилитации? Что можете рекомендовать? После ковидной реабилитации это в основном очень похоже на реабилитацию после пневмонии. То есть это дыхательная гимнастика, лечебная физкультура. И для тяжело переболевших это профилактика образования фиброза легких. И, соответственно, не все нуждаются в этой реабилитации. Те, которые легко перенесли, они просто в домашних условиях делают легкую гимнастику. Этого достаточно. Те, которые тяжело и крайне тяжело переболевшие, да, с большим процентом поражения легких, их лечащие врачи должны определить, да, потребности и, соответственно, направить в реабилитационные центры. У нас республиканский реабилитационный центр – это Абалах.
Вот, далее, третий этап реабилитации Чебдик. Там по Чебдик у нас работает и по инсульту, и по инфарктам, да, и реабилитация. И дополнительно мы им дали объемы по пневмонии. Здесь, в Нюрбе, у нас на базе детского реабилитационного центра будет развернута амбулаторная реабилитация для переболевших тяжелой пневмонией. Это не только ковидная пневмония, но и всей вот тяжелой пневмонии. Да? Но это будет самоамбулаторное лечение, то есть люди, получив необходимое лечение и процедуры, они из дома будут ездить. Сөп мақтанабыт, күнді көрөтчілер, манна ыйтылар, сорохтара эппеттері эфириндігер бағылар, оныттан bu эфири қаяндаған социальный хитимдерге сохраняйдық бұд, оны кистен керенгет көрек құтын сөп әге бір-бір ыйтыларға тігір эппеттер онны бағылар. Оныттан bu центральный кейін балығаға ол сілбақ ыйты керер, манаттан диреккі сұрген әме Instagram нөне әбеттер горячий линияға әреңет bu ыйтыларғытын бере құтын сөп. Оныттан эфир түмігер күнді bu эфир кіттілақтара бәғыт бағағыналарғытын істебіт. Бастыллах бир дөтулақтар бұд, отын білген кейі бартта бұробені бағарар, олентен қаз бейдегі дегер бұробай бұлығыдың бағаралын, жоныр бұтын қарыстан маска кәті әджек қанады, социальный дистанцирование ұрып қанады, онытын ағам хастағы жоныр бұтын қарыстаныңыд, социальный дистанцияның бесконтактна асиджен берен, эмпиджен берен, оны тұтуық бұдынады. Манны кара социальное дистанцирование ордақ бұтына бұырыны тоқтатық бұдын. Медицина үләйттері тоқтапаттар, бары бірге, қас бірде кейттен тұтылықтақ бұл ұры күтчігіра, бұл ұры суық болар. Тұру бені бағырым. Дойдым жана, егіне, бастатан таран Келенер прагнение на телевизоре. Билеген мен этеметте, да, эпитем курдук. Бу yerine emekler üleytler toplattı. Bu yerine kihi beyte ответственный боллагандан. Kihi beytin tarubeyten karıstanan beytin jonun herketin karıstan. Мене конноманна хитивакка, онна хити би рекомендация беребетти. Туох элбаки хиттер туор хиригер маскагатын кетин. Онна барар гитер маска надо, перчатка надо. Ден рекомендация утын тусустакытына бу ыри тарханара гитчир. Вот самый кутталлах хиддернен общественный транспорт болар. Ол кенеттен балыгалар болалар. Онна кыра помещениялар багагыннар. Элбәки кирен таксар кыра площадьта магагыннар. Ол кутталлахтар. Онон хити магагына хидергеттилер. Общественный транспортнан туттаргеттилер. Онна атынданы биле элбәки хиттер тиер буллакытына маскалатын кетергитен умдума. Бу өрүнө оттон хембир кыйыкпыт. Ол төһөннөн кыйыкпыт эйттен сулукта. Онон бирге оксуган бирге хиттен бу өрүнө кыйыкка. Күнде бейден дылақтарым, тон юбба улуғын олықтақтыра, оны бейден дылақтар көп югускай, оны атын өреттер болыр жон мұтует хеми бары көресті олырындары болу. Қаз бейдеки хыттыманна, рақтылы бұтын еманна ие тағатта жона сәргета барлар. Тон кәндеки біреме үлебе қамасты парыта бұйырын тұры қуы болды. Оғыдан барады ұғыз салықтата бәлік күнләрі, оны Қызлағы үләбетін бұламытын, тұтуларбытын, ұлақан национальный проектқа метр ұлақан ғабиеттер тұттыра тұрағыт. Оныта бейі бақтын ұлы сағалтата түйрелі еттер. Бұл үрдіңізде болғым тұғырағыт, ененне болғым тұғырағыт.
конечно, сиппет хоппот элбэх. Это бүгүн эм бу простора нахал баккиде, эм санатыгар. Онотон мен дала таптега хадамын көрөбү. Ити исәп бидол бифперон бу значимай тока киби булактырына. Хыната Роскомнадзор туна контролмакта. Опен васпына деда корка хадамын Евгений Клашин кетип сотробут. Бу хадига Роскомнадзор алаячын. Онотон мен биге мониторингдеп бут ханы таптега хыната үддүгүн. Окамасаха формация государственных клик. Онотон механавар итинне транспортный расходы билген болон сөп болары болу. Дие kodogor билген масына өрүнөн сулбут сук барыта алярна белене кетел тураллар. Онотки хына вопростарга күскүлү хекпет. Онотон биретип комбаравын билгенотон биге орын балары бутарыне какка улар йылар какка көнөстүлө керектеринада. Elbette hem yakıtı beraber dağını bilişki var, dağını işte aras getirlerine miyatak kaldı. Bu epik brigada bu tara derken belki de prostra bağlı. İkine bolana kinne horocanlar bilgin bu köyümü ırıga, tumuga okunanlar celere katanlar. Elbette miyakari, kayyuvunu bildi. Kümleri hakal temperatürlatım alışılmaz. Kadına kayyuvunu. En cihazı hoktak. Yani 0,3 zonuktaki poliklinikayı yaptakın gereçeliği. Toğudi takka bu медицинская ülehete huok diagnaha kine направление того kadına dağını bilgin. Bu internetten dağını, hem de Moskova bakın. Ol barı tühe hatır kıtırlıklarında var bakın. O kanatlar işte ama şu şokkatta izlучение veya bir yere kıtı bir vallahi gün ay kıtı yaptım var. Onun kolbat. Biri şu ona kuhamın duruyor ya o birinci. Ona bağlı bir yaka Cumhuriyet Sekreteri elbette informasyonla tuhtladı. Olağa ödütüldü. Öyle bir bu nedeniyetten ucuya Sovyeti vraçaydı. Oraya nedeniyeler kita brasabı takanlar. Medisinske ülkede takan jonga her gati bu bilgi ıygır kita du takar primum oldu. Takimler izinliğine kita takanlar jonga her gaga hübama gerekti. O çoğuna tiba prosta açıktan söz. Bilgin bollanıptan körevut bir hicam mücca hangi kayanalar. İti hep köteller kollegalarım. Bu ırını barı son olastakutuna onu ötekapını biddekliyor. Ol bılas organı du hoğotak medikler olmadı. Medikler naha min bu beyam röyünü medikler kadevli hicalerin bu beyam toplanan bile olur. Olayın bollanın kenarı toranın hangi bakın. Beyam sanarıpın sök, beyam könderipin sök kılan var atın tolacağına hangarları mene hangarlı tokta. Burası Tibet'te. Delaga bu kadar bitti. Mitis tutkal bir takka hatı. Bu ordinatörleri hepsi. Oğlan bu soğukta. Yobba oğlara mitis tutkal bir tane de damanlık elbette. Atın regionlarga kalovura bu Vladivostok mitisi tut üstü düz ikiz kursa oğlar habarasına kiraydı vardılar. Bu seriyede mitiske personel bu. Ondan dolayı mesela var bildiğin ne bu medikul heplerge bizdeki bolğun tolaklık sığın tahtakut kinlerge bu kinlerge mahtanlık tahtakut çöllerge kinlerge daha üçül bulur. Onu yokta tutar. Neheleklerge bu bildiğin 11 nehelekge bildiğin buyarı köy. Tahammel bari bakıyor. Onları antolak kalıyor. Olihim vallahi takaham min nehelek haltalı tebin jamutun sergiyatın bu diye keçiriler tutananlarga. İdi basta kita. İkiye vallahi Beylerin tahamları neheliyek onu korat tahamlar elbette informasyonlar cümle dötör ülenmedik. Elbette kolaboratör karantina olun diye. O kınama harcını tabi ne kaçaktı diye bu. Onun vallahi içinde bu bihiye Rusya'ya Respublika bitiler ıtıllar sanitarne prolojik teriveni tutukta. Maskara tekrar bu yurtsalar yeterli bu. Bu manın maskalar hacı sosyal distansiyonu nokta günlük bir dötülaktan ve yok tutattık. Ondan bu bilingi balı henüz bir hev ustu giden baran kontrolü tutan olarak. Ondan sıha sımıya beri kereme suraklarının olurma. Manlık bir bu nedeniyle ayı nedeniyle de iki binleri takkat olarak bir işin bir olarak kim daha kanlık tasıplarına bu kuybar kanı da anlam tapaklık. Bu barından Tehenne kıyar bıtnan jamutular bu elde hanali hırlanmır,
bu jombut diagnosların bilen bu bihime gitler bu naha ulakon üleni kösörü. Bilgin bola tepi pukudu hüs otut uzak koy kemis naha olarak. Dösse iki kardın oramı bihigi Antonov Kısparkino kompleks hüs mesela bu tuğu belemde kedi hadani bir oldu. Bilgin naya hetiğini dekabı derge dösse kilit söptü. Olayım bola baratıktan bihigi herenliktak oluqtak. Ondan barıgıtın kelen niher bu hetiğini tütüs günüger hama Allah'u gününden gaddelibin. Ton çakçı bu bırahanlık Johnny her gün hama oluqta. Minen dispekkebit bihi bari bir gülliktak bit. Onda bu kuhagan jamlırıta bihi ulus kututtan, bihi respublikattan, bihi tütüttan kuh bolukta. Ondan bari bir getenge çok bar iddebeller tutuğu kayın, yacıman, karıstanın onu da tümükber bu kahan bağletebin eder çatlarga tuha edebin. Künde olur ehegi eder jomboğlu bıhıdnan bığırını bu simptoma huak tepçegitir oluna. İla haddan kaya. Olgunan baran ehegi değerli jomboğlu sergavete kuttulus kada. O kuttu değerli yeğeler bitere ağlar bitiger, ebeler bitere eheler bitiger. Töhünden hasta ki, töhünden kroniçeske sapustuşa ırılar ki, bu ırıgan halımdı. Onun oğullar ehegi değerli jomboğlu sergavetin bu ağam hasta jomboğlu karısından İti Alexey Amos'a şekletin kurdu kildehini küheyini tünlere baragat onu hıcın diyelim. Karıstanın, Jomut'un Karıstan öldüğün eder kihi bolan baran kihi hıcın köle diye aralcıya marın no manlık bir yemeğe. Ehegi Jomut tuğgar, jeker gülük tuğgar. Taptallah Jomut tuğgar ehe beğatin eme kaçaktan ıhtakır. Ondan barı birke bolan mutu tuğak kayın barı ıtıgar tenge bolunu, jolu sorgunu, ölür bolanıdır. Eyvallah. Алексей Михайлович, Алексей Мосович, Наталья Николаевна бұл эфирге бұл тақсан әлбейнеға ұйтыларға пектәуге тегер мақтанабыд. Күнді көрәтшілер бейгіні кітір берге болғы күтігер, ұйтыларға тегер барға мақтал болғыды. Көрсек қадерім.